We're getting me the Fáilte Rómha is deag go Comórtas Peile Gaeltachta agus an cluthe ceathrú cana seo is Sinsear Naomh agus cluthe Charbheith simú a Machasragóir an seo in na Méilte seo bútearí fiche a dó dhéag Béal a géirí ó Chorcaí agus iad in éidir Champaigní Conaill Naomh Conall. Tróna galanta an seo na Méilte agus muid a gan comachar an farc. Cé a bhain ggóil an gí ag séidú is deag go dílach mola deargan seo agus na firne ag deanú ré le Golhan Park. Béal a géirí ar dús baire dar nó chill a bheits is tí mar chuil baire Elio Lynchie, Ino Dunin, John O'Donoghue, agus Ian San Lina Lachul, Iar Imror Lachorki, Nolagolere, Barrow Hargain, agus Dara O'Callahain, Alara Parka, Cian O'Dunin, Inenak Leshimas O'Tuma, agus and San Lina, La Tossi, Gavin O'Leara, Croher Lynchie, agus Liam O'Creadine, agus and Lina, Lan Tossi, Ahru, Santos a Hawaiian Estianchen, Ever an Ejeg, Jimrid McThomas, Attack, Desja, Enaj, Ben, Shirton, Captain, the Fernia, agus Leach, Immerha, Instant Cleha Canish, and Nuri. Ever the Cool Jeginshin, Donna Shirton, Jarhers, Gafoilig Tushock, agus Sean o move the hind a giver a cuig jeg. Naomh Conall mar sinnde. Inta Ladger mar Ern, Stefan and Vicray, and Shin, in St. Cool, Logan O'Kin, AJ O'Gallagher, agus Jason Machachwil. Martin a wheel. And Shin agus Marcus McDavid Átha in San Lina Lachul agus Kevin McGettigan and Shin give her a shock. The Larna Parka need Francis a wheel and Inakle Ethan O'Donnell fight the commercial Leshna Sinsear in San Conde if for a ficha kahar and Shan Wadu Átha Liam McGilla Owen Átha and Archie for a jay Shimas O'Corcrine agus Keelan McGilla a Cretan and Lina Lach Tossi agus Shin Brendan McDear give her a 3 jeg Owen McGettigan give her a kahar jeg agus Shan O'Malley a Cretan and Aaron and Shin a Toshak and Naomh Conall in you agus iadagol in jeden the gihe and seo is deachig na chul agus an gishin master achriha de rare kiela ag ag séidu is deachig an lokshin so cabe erin a ves abalte sin na chansu agus agol dahi sin le lin an kiela has dohe cabe the bontashti law agus na rechuri colasha and Shin Robert O'Donnell Shan rechor idir chundi and seo a ves a mon na fadoga and seo agus muid a gan gamach agus tróna galta green ag soltú an nusarin an seo ins na Méilte an seo na bratacha an arde ó landa muid is deachan seo a réir agus an slua ag teach is teach a réir a chéile fáhanne an cléthe seo an cléthe master táhachta ó hío Peil na Bharda go Sinsear na Bharda mar ar nói an da ar an seo a hanach le chéile in san cléthe lechanis a nuirí agus sin ar nói Béal a géirí Golhan Tossi agus a bhí abalta Shellavile ar a chorn agus Comórtas Peile na Gaeltachta den chéadúr sa grad Sinsear an sin in fiche a dó dhéag híos I gandaí na Gaillimhe. Is Rachel ré agus na Fernie ré agus Roid Catchiste agus muid seolta an seos na Méilte in san cléthe seo Béal a géirí agus iad Golhan Tossi Darrell Callahan Stop Cartha leis Logan O'Kin Conaill Súlair Siar go move na hain agus Léirt Cartha dro Lina Land Tossi ege agus Shartan ar Léirt Shartan Bruce deachan seo agus iirecht ege agus níirecht sin churtha harm tras ná ag dóna Shartan agus tú splódra churtha egesan agus Béal a géirí an seo lua in san cléthe. Naomh Conall leis an gí ar nói agus chun fada churtha istea faoin seastan agus é fáitin sin go lua ag Martin a buil Mark tóga aige Naomh Conall inis iad go maiid an seo in san trai an ngáil iad ag barna sraithe seach gin imirtha acu agus níl a cléthe bhain caiilte acu go dtí seo Seamus a Corcrine inis Stíl ar nói dún na ngáil a imirt acu agus iad a géirí an léithreoid Jibrúis tea McDear agus a Corcrine a ríist agus inis sé go máile ó máile brúis tea thuracet á go máile agus churtha maith agus churtha ar fóríl ag siúd an céad ceann ar fóríl ó máile teachtas tea agus farnéis agus gialta de chuid ina chonaí in Rosmuc as Rosmuc a athar an áid ach inis sé chur fuú in eisceir a chundín seo na ngáil Ceann áir de dro Larna Park inis agus búilte a ríist in sin ag Martin a buil darna ceann ón cic má fáite aige teach fríd an Larna inis O'Donnell. Teanta mai agus Shellah conithe an sin ag Naomh Conall ag brúfríd inis tá siad an éar seo tíomh muid an dí agus siúd agus an ceann seo ard agus bhfuil sé crin tá sé crin na dearna muir agus chur thar an trasnán an sin a gibhir a cahar deag McGettigan. Teanta go maithe aige an rúthairs teathún tíomh agus
Éigeíonn Spás a Conaill agus críne go slachú aige. Buin sé ríise Naomh Conall. Ciallaim an gile. A ríis dachúir sa deanta acu go dtí bhar don farcan sin faoin seastan agus seastan bra tógaíonn seo ige clubáitiúil don Comórtas seo ó Béal a ríist, brú fríd. Agus fáil deanta hen sin agus deis ag Naomh Conall seo a hocrú síos agus Brendan McDear an cin sean léach leis a club teachta máhan an cin seo a Ghaorthaidh. Simú go leor gur sin imróir na bliana in san críomh an aíonn seo idir Conall an ainiún na blianta fada tá caite aige i gimmirt peann na club agus sontas a go leor gold siar leis an fás sin agus an Sinsear an áitin iireachta Ghaorthaidh. Ach, beidir iireachta inis teachtas teachú Méilte agus an iireach sin crin agus thar an trasná agus an darna pointe fáte i gcón Méilte agus well, cléiste go leor an cóimir dar a híon agus McDear an Sinsear sin a Ghaorthaidh go gasta agus spása cruú dá híon leis an iireach sin a chur is te ard agus thar an trasna. Coidúna í hir ná ag Naomh Conall in san céad lá seo a Magdalena Park agus ceflinn sínta hen sin ach buin sin tham seo ag Béal géirí. Deanta go maiin sin a go Callahain. Abal de teachta má leis, brú ínta teachtas teachar, go fáil seilemh, Conaill agasan. Nis, ó donín, stop cartha le glúiseach seaga an tosaí. Tá sé mí hásta faúra sin agus, well, tá sé deanna nárt cain sin leis a réiteoir, ach, Seantú hart deanta an seo ag Naomh Conall, brú ínta histí a Larna Park ar léithróid acu siúd. Spás inis, foscailte in san lína lám tosaí mas féidir é bhóga go gasta, ach McDear ríist a mí Larna Parka. Ó Béal ag teacht, ó Béal feiceal a go leor go dtí seo, ó Dónla inis, agus inis, in iireach sin mícrin agus deis ag Béal géirí brisú má go gasta mas féidir, spás ag foscail suas. Íochtar Dónla sin, an spás sin a gridjam, teacht trasna sin, ar ó léire. Béal géirí deanna go maihan inis, hólinn si, agus pásínta is deagadtí an lína lám tosaí, an féidir lofa bontáistú winter sin me séirt na deagadtí a Conaill a ríist agus ó léire. A curtha siar inis. Gurí achrú hart agus rothlú hart a tá sé teart na ríist ar an léithróid agus brú ínta teachtas deachócha in air agus tití an talamh ach dear réiteoir Robert Dún le golará agus sin rud a dhí ar Naomh Conall agus iad brasástas tíon sin faduta sin tuairt búlabás agus ardhwala do chéile margheall ar a chosin sin. Níl go leún agus an léithróid curtha maithaige go McDavid inis sin san Conaill. Magalún an sin gé ruí a structarú agus a stúrú. É cain se ríchan am a dolú le himróí hátar. McDear golar an onsaí. Ach inis, spás inis agus déis go Corcrain agus an déis seo gol is deach agus thar an trasná ag simas ó Corcrain agus cúlín galanta fáte aige ón tíomh seo den farc, tíomh na leibh cléad den farc agus sin trí fointe inis ag Naomh Conall agus iad ag gol an tosaí go maihan san cléir seo. Berchas Béal géirí inis, túir ar léithróid ach Íochtar Dónla teach fríd go láidir. Has carthas teach Magalaún, dóir sé faoin deis, is teach go Conaill leis an léithróid. Ach deis inis, agus an deis seo tócaí ag Naomh Conall an deis seo carthas teach agus thar an trasná agus pointe eile sin fáite gifir a cahardéig ón Méilte an tríú ceann fáite aige in san imirt go dtí seo ach an cic amachchan sin agus Íochtar Dónal bhí abbalta sin a leo agus teacht fríd pásáil íonta an deanta ag a siúd is deach agus mas tá duine bhhain is tíon sin i gceitilt faoi lethar fa tháinig Naomh Conall sé i bhir a cahardéig ón Méilte. Simú go leor Naomh Conall ag brúsúas an cic amach ibhirthe acu ó Larna Parka. Ard san air an dá ar an seo buinte go maiith agus buinte sin a go linn si a Larna Parka. Béal géirí teacht an tosaí ach stop ar ríis leis. Naomh Conall ag deanna go maiith brúchar ar an léithróid is tíon sin a Larna Parka. Chuid na ceblinn sin agus níl bútholaí Corcaí sásta faúd ar thorabí ach. Seamh acu ar léithróid go bí agus deis acu teacht an tosaí. Ó donna thunis.
Ó léire brúfrís deanta go maiid go léire. Ach an dáir sin dridte Naomh Conall. Ó léire fáig na léithráid agus siar go Donnahu agus ceann tóiste chuthaiste go cháine leige. Teachta maith rís leis. Ó Lynchí agus a pásin agus Farsaíar stíon seo. McThomas leis an íireach seo agus blach agus chutha máth a thainne cic daithe a cuaigh sin ach go rísteile cóimirt agus Béal grísa go maiile na chéile agus iad abalta an spása amsú agus McThomas mítheasta leis an íireach sin ach bhí sé abalta spás agus na póci sin amsú agus iad a gáil fríd cosint Naomh Conall an sin agus déis acu an is tuairt faoin daithe a cuaigh. Lynchí leis an íireach seo gí masra láidir teachtas teachna haid. Mas féidir leis an seo chur thar an trasna an seo béag ar go maiid leis. Réna an sin ag ggóil gairid leis ach ceann fada a méid deanú. An íireach seo ó Lynchí golama agus an ceann sin chutha agus ar fóréil. Is buntáiste na gíthe ag Naomh Conall béite a gurí ní smó chur leis a scór ceithre fointe in pointe amháin. Tá gé deag momente an cléir seo ceann ard chutha maihan sin agus Naomh Conall muscailte go leor as mar David abla sin a feicil suas. Spásan san lárm tá sé abla amsú agus deanta go maithe drá Méilte in san Conaill. Ó Máirtín teacht frís go gasta ó Máirtín a goncar na pástaí agus ag tóirt faoin de seo agus steá leis agus ó Máirtín chutha thar na trasna aige agus coolíonnta fáilte ag seán ó Máirtín agus a rís ón Méilte ag deanú an damasте abalta seileh ghlacu maithas an Conaill ach an rúthir sin deanta ag seán ó Máirtín ag teachtas de agus a glúbú fríd agus a críochnithe go slacrú aige thar an trasna. An cúlbar d'Arnold có go fada a rís leis ach Tugga a ríist ó Béal agus deanna go maiid Béal ach a ríisteile an rúthir seo Naomh Conall ag teacht frís Méilte ag nascú Méilte agus lámh ag teachtas de agus fáilann sin agus ceap Méilte ag brúfríd agus an ceann seo Master first a bheith sé fáinne Naomh Conall ceap Méilte ag deanú an rúthir fríd sin hon an ceann sin a winste éan. Ach an ciceá in dhéad na gíthe ag cruthú an tribláid agus go leor tribláid de Béal an seán san céad lá. Dé sin is don scór dé sin tócaí go first an sin ag Naomh Conall agus iad ag brúhan tosaí agus barnag fáscail suas idir an dáthir an seo. Brendan McTeer a chríicní an dé sin don Naomh Conall. Ceann fada rís má go lárna Parker rís agus buinte go maihin sin ag cíanú danín. Bocaí go gasta acu. Ó Lynchí agus deanta go maiid teach go Conaill. A drá Sherton leis hían. Ach abalta McThomas amsú. Agus deanta go fíorháid pásail Fear cliste deanta ag trasna na parca an sin. Béal ag inis agus a gurí seo críicnú ó calahain dorastar aige bé ar gáil go dtíon tíhheile den fáca ríist ó Lynchí inis. Fecinn go lifirthe agus an sin ó túma agus an léithreid sin tugga ar hiúil acu déis inis ag Naomh Conall agus iad brecha má go gasta inis. Ag teacht fríd an lár an isis tá McDavid leis hían duine ar ghinne sé abal de brú fríd anna cosint ag teacht te ó Lynchí agus fád deanta ar siúd agus McDavid ag teacht fríd an sin agus cicsaí inis ag Naomh Conall. Agus na cíntaach an rá go muon seo agus éitileán ag teachtas teach go Airfort International a dúnaáil agus muid seo Comórtas Peile na Gaeltachta ní láidirbí cosa leis agus airstraichas tí ar chúl na parca an seo agus an sin dé se le críicnithe ag ón Méilte ceithre fointe fáite ag in san céad lá an seo. Naomh Conall buint an teirbh agus buntáiste as an rí láidirt an seo in san farca an seo ag na Méilte agus iad inis sé fointe an tosaí.
Bunch go mai sin Alarna Park Béal Giri. Trás na good Udunin. Clagan an Arjega. Jack McThomas. Jack the Malish and Leroy reached. Because Brew into Naomh Conall and Leroy. And Brew Shin a Gashiniga Bruma, August and Shin a wheel Janta Gamoya shoot. And Chuntu Hart Janta Naomh Conall. August he had an ish. Get Brishu Magagasta Lish and Leroy. Hold on. Fight a commercial lesson Sinsear, August and ish. Naomh Conall. Spórt Goskult. Os course, she was a Cartwright. Curhamag G. McDear, Erachitog, August Cretan Hick a Slackword, Egg McDear, August Curhaharn, Trastan, Egg and Darna, Punch of Watch Egg, Garistella, Naomh Conall, Brishu Magagasta, August Appleton, the Tossi Amshu, August he had instant Spórt, Leshna Jesnish in a Cretan. Gary Janiri Shaw, Otanin, August and Kunchin, Togi Egg, Rasher and Leroy. Belhagiri, Chakton, Tossi and Ish, Ak Utuma Naomh Conall and Ish, because ever had Trastan and Dai had a Kuagaku Belhagiri, because Muller and Leroy Jaku Akashinan Rod, Veldi, Naomh Conall and Sinclair Shaw, Stoppelcur, Lish Glushak, Tontossi, O'Leara, Guncan Tossi, Akas Kurhashja had draw. Gavin O'Leara. Jack Conall reached Aku, August O'Leara reached. August Ahandinianish. Tiny Shear, Naomh Conall. August Erigir Brewker and Leroy, Juggers, Jar, Rachel, the Hemmercherai, Walkish Garbian. O'Leara, August Tashed Rashed. Instant Splash and instant Conaill Shin, August Brew Chakta Chaho, Ethan O'Donnell, August Janet Gamoy, Fear White Janta, Gavin O'Leara and Shin, Grosh Apple, the Shell of a Conaill and Leroy, August Ard Wallu Kilchi, Gavin O'Leara and Anion Brew, Into Chakta Chaho, Ethan O'Donnell, Grosh Apple, the Shell of a Conaill, Erin Leroy, August Brew Cha, August and Kixier Shin, a winch that Erin. Turn Master Jacker and Jaw, Aug. Cornicky hit Berger at Taco, that's near the shot. Okay. Golama Huggers. Golasha Huggers. Golharn Trasna, Jim McThomas Lesh, and Eric Shin, because he Sturha, Harn Trasna, because Janta Fear Wyatt Slack Rega, Egus in the Bontash, because Bontash in the Gihit. Leshing Kunchin and Rubble Lewis Ja. Oh, kick him off, Huggers. Janta Fear Wyatt, Naomh Conall, Brishu Mahon Kraushin, Alarna Parker, O'Donnell. Nish Spórt sustain in his core, Lena Land Tossi, Matash Abday Amshu. Currently in Roger Mark, got McDear. O'Malianish, Verchaku, Gnasku, Moy, Lakila, August Nish. McGettigan, August Far Contact her and Leroy, Jokshinan, Cossin Chak, the Shabella Giri, Fatcher Ashton, Egg McGettigan. Anna Skillo, August Anna get there, her, I get shoot, August Shin, Slackwork, Curha Mahega. Got Cav McGettigan, the Brew Freegenish. August Brew Chakta Shah, Hoshan, who moved the Hine, August and Bruce and Bleachaha, a Jer, Robert O'Donnell, and Kixier, Winchin Shin, August Naomh Conall reached, Contachach, Brew Hunt Tossi, Nera Woganshit and Leroy, Lewis, August Everheg, Chak Freege, August Chak Lilan Lewis, Harold Golan, Cruhian Che Jackrati, the Willie Corky. And Eric Shaw, Chak the Stahanesh, August Curha, Stach, August Curha Harn Trastan Egg, August Coolin Ella, Ianta Facha and Shin Egg Shan O'Malley, August Naomh Conall Fosculch, Barna, a Wadney Smo, Ether Heat, August Bellangiri, August Bishop Sasta for the Shin and Kayla Hanjo. Uncle Parker reached, Kevin Chin, Insin Ak, Naomh Conall Chakta Ma. Ishale Roach Fristja, Janta Gamoy Hinchin, Gomalia. McDear, Jana Gamoy, and Chakta Ma has Brushin, the Verge looks through a wee heart there. Ahru Port, Ishale Roach Nish. Ethan O'Donnell, August Brew, Chakta Chaher, Ak.
Janta go moige. McDavid a reached. McDavid ar the kitto go jabal an control creep new lesh hien ar an kitto current in control is jahagus Janta go moige agus har an trasnan home Warcus McDavid agus score into fwache ar an kitto go chactas ja hien a dó agus abalta an shelvaile rash agus écher is ja har an trasnan ar an kitto. Níl Conaill ach buinte chantosí Hinson céad lá seo. Bhí sé bras ásta farúda sin. Máirtín cúitiú agus codú acu ón gí láide seo tá séidir isteach go Conaill. Cic amán sin ach fáite go máile. McDavid a chríníonn sin an scór dearnhan is go McGettigan. McGettigan Jack Freeze leis síon in san lár. McGettigan ever her fáil McGettigan. Ó curtha maith agus curtha ar fóra hí le Kev McGettigan. Ó bhí de sínta heige an sin gol fáine an cool. Dinne ar fáil fósta chun an pás a thóirteach. Well, in sin cinniú go leis síon. Agus an de sin curtha maith ar fóra hí ach. Na contact sin sin a rihan ama fanne Béal a géirí agus Naomh Conaill brúfridge. Blue reached there to kick him up. Agus Janta go moy Béal a géirí agus Ableton Kunshin agus McThomas muir skihan an shot. McThomas a reached past Janta go Béal na chulin sin ach Átha an sin amach ar chlé agus Donna Sheraton a bhí mar spric aige. Barra curtha leis an léithroid agus Donna an sin ag feimnú leis híon. Nílas go ma bhecimid ben a dhearthar an seo in san céad lá. Mar tá an codú sin de ag beidir le cór na gíthe go bhecimid é in san darna da. Níl Conaill is agus well sin an gita ar maithe bhuaithe siúd agus iad ag tógáil amach chun cosint sac ó híon. Céal me gile. Agus ómáil ag Jack Freeze ruthíonn a Janta aige. One McGettigan Tashman agus a géirí an léithroid ail. McGettigan a ríist. An get the skill of McGettigan McDearnish. McDear Jack Freeze leis an dorn curtha leis agus curtha iste agus har an trasna ag Brendan McDear. Tríú fuinte fáite agus siúd ach go ríist eile ón McGettigan. Géirí agus a gamsú an spás a géirí shelvaile an léithroid an get the skill bhui siúd agus abal a spás a grúthút an a tosaí eile agus McDear agus Kilbur galore a críicnú an de sin leis an dorn har an trasna. Agus Conall a fáte go moy ag Béal a géirí a lár na parca tá sé deanna go moy an sin. Ólinn sin is ar a léithroid. Pásáil agus cion jazz go tíbhile an farca aige. Curtha isteach a ríist agus a géirí seart námsiús tíon sin ach go ríist eile tá siad inné ar ag chuir isteach go áitiúil ibhrithe ag Naomh Conaill agus an cosint sin Janta go moy ag Naomh Conaill. Bé ar Béal a géirí bailí eile amsú chun Naomh Conaill a bhreisiú síos mar tá siad struchtúrtha tá siad gimmar leis an bheon sin a bíasig bhirne asúna gáil go rialta agus go minic inis agus deachar sin a bhreisiú síos agus tá siad go moy teach chun tosaí. Sásta galore shellah a Conaill ar an léithroid agus an lán cúlaí AJ ó Ghaorthaidh. Agus é minion galore teach chun tosaí tá siad né duine breise aige te an lá an cúil sac go híon ach Ethan O'Donnell agus Brú Fríidir a chéad grúthar láidir Janta ag a fágan sin léithroid in é. Agus Janta go moythen sin Cian O'Donnell achrach agus a gol síos ar an léithroid an cun sin a winch. Ag choráithnaíonn sin ar Ethan O'Donnell agus beidir ag málar tú beidir seoltaí puistin sin ach de sin is ag Béal a géirí. Golar an sí agus sin an lán-cúlaí Jack Freeze Ian O'Donnell agus Janta go moy ag O'Donnell seart na ríist an fuinte is tíonn sin ag lán tosaí an lán-cúlaí is O'Donnell agus ag tiontú amach agus ag náscúla seartan ach deanna go bhFear ainún brúd ionta chuir isteach go léithroid McThomas sin is.
Farvi in the feckle and Sakela, Leshan Íochtar, Tráchtaire, Heron Ket Dog, Mac Thomas, Agus Shin, Cretan Hick, Slack, where Agus in Haran Trasna, and Tiefum Weed and Costanusa Jagga, and Spórt Gruhega, Co-Emergy in the Edra Hien and Gatuna Sherton, Agus Shin, Punche, Galante, Golasja, a drone in the Giha, and Jaw actual in the Bratha or Folun, and Jaw or Hul Nagulshin, Agus Punche, Galante for Checking. Confada, Igneve, Conall, Stephen McCray. When she reached Egg, Bella Hagiri, touched the Janaka Moyo, who left by Bridgedale, Arna Parka, and far showed to Nina Janaka Fear Why, because Agiri and Lahiro Jailer Ash, touched Fwatcher Ash, a chacked Freed's Lesh Ian, a goal torch for Near Show, Lesh and Dorn Mass Vedger Lesh, because Near Show, Bull and Chain, Post, because Tagging Chima, because Robert, O'Donnell, Kixia Brunta, Erneve Conall, Jeshaku, Brishagasta. Ever has Steel Arna Parka, Bella Hagiri. Conall toast to Era Leroy, Kevin McGettigan, William Cursey. Sass the Gulchier, Rihanama Hunt Spórt, the Crew Hugus, Glushak Della, her Huntossi, Shinta Yanuig, Brendan McDeer, Makaji McDavidge, McDeer, Agus and Shin, McGettigan. Gon Huntossi, Agus, Xmunu last second and Shin Funjash, Haka Giri Spórt, I'm shooting his concrete on the Kuldo, he and Jataka Moyaga. Rishal Leroy, McGettigan, and Skillick Farshaw. Agus Neve Conall into Kiel were Leroy, Gan, Jeshni, Hogail, Masrodega, Will and Dorshan, Dridgedale, Gazimri, Estisa Wallow or who? Conall and Ishagus, Brisher Freeds now, Kevin McGettigan, Caleb McGettigan, and Jataka Moy. McGettigan! Agus Shin Punche, Galanta, Janta, Agus Cruhi, Cretan, Egg Cav McGettigan, Tráchtaire, Own Cornell, Agus Abelta, Chacht, Earn Loop, on a Lehro Chinamshu, Spórt, Cruhunis, Concrete on the Kule, he and Agus Punche, Galanta, Fwachega. On Kunchin, Brisha, Agus Curhas Jahan Lawa, Ethan Donald, Gumoy Hinchin, Ark, Tugger Huolega. Curhasjagaji and Conall, actual Everha, Egg Neve Conall and Shin. Is Barrack the Lehrochin, Tugger Huel, Egg Bella Hagiri. Neve Conall reached, Tuggers and Shin. Fanactor, Emery Chalk, Tuggers Chalk, on Lena Dahir Kuig, Guggers McDeer and Ish, McDeer, Lesh Near Shaw, Lesh and Kitog, and Kunshin, Golma, or Heaven Alive Yesha, Guggers and Kunshin, Kurhama Huggers are 40. Ik McDeer. Njartan Leroy, Fatje, Egg, Bella Hagiri, Steel Arna Parka, Janago Moy Station and Amana, Akaristella, the Fibna Taku, Girini Conall, Oscar Suas, Suckas Leroy, Curstjaka G, and Lena Land Hussy. Brew on Lena Land Hussy and Jogni Conall, Leroy Chin, on Kekama Garage. Barrow Hargain, Agus Olinchi. Agus Ruhari into Janta and Shin go Creadine. Stop and Shay, Agus, Togan Shay, Bommachit O'Hean, Dinian Spórt, Amshu, Agus and Dinian Instant Spórt, no, Gavin O'Leara, McThomas Shinish, Farfur, Punchit Galdan Shin, couple of Bommachit O'Hen, O'Donoghue Nish, Agus Kilker has Hega, which had Abelda, and Glushak Shaw, Creek Noodle score, Noel O'Leary Lesh, and Leroy, Agus. And it's your rash go Lynchy. Farnarna Park and Shin O'Tuma. Anna Cushion, Chuggers, Co-Emerge. Because Oberfernia Janta, Igneve Conall, Eric Brute Trasna and Shin. And Grupa Wine the Emroy, Hun Bruacher, Erin Nehroj. Because Kahi, Bella Giri, Gullarish Lesh, Janta Gamoy Anku, Uxo Hargain, to Spórt Stianish. Akantora Shin, Rish Dridged, Agus Lynchy. McThomas Shinish, you're at the Rish, Woo. Agus in Cunshaw, a Chacht. Agus a Creek nu, Agus a Rish Dalla, McThomas a Creek nu Lesh and Eric Shin, Agus Shin Puncha, then Skyfe watch a Jermad McThomas Shin, on Tussie, es Fekali, Agus, es Contorchia to Aku, Agus Tashi, a Glaco Lesh na Jeshina, Nurtashidon da, Agus a Creek nu, a couple of scoring into Hinson Kela Hanjo. Leo McCullough, a Gusage and Golan, Lad Jockseg a Chacht free, Jock. Robert O'Donnell, Barra Kemna Toga Ega.
Leo mi has to do the sin. Sean Aithne, ag a virtue, ag a réchor, agus Leo McCoon, McGill Owen, Urkilla to Janu. And it's Blankala, the egg Bella Giri, agus Blanca Vianco in St. Kier like a G shot, na, Jim McThomas. The Kieran moment should call in St. Kier Lahan shot. Agus Béal who no, Kai should cur, Leshin Kira Funcha to Fachaco in St. Kier La. McThomas Nish, far countercha. Glacu agus sin anskillway agus a geri spas amshu Steens and Largs a chat freegen a violinchi agus Credin sé hín grú fáil janta a Credin Robert O'Donnell nacro sunksagrim an sin Liam Gilloon ag teachtas chance in Emerton Ishita sé year nor leis a chunde McGettigan Getting Gary Hashbunch, Dunlan Cooley, Ballahwine, agus Ballahala, agus Janice Shingamoy, agus Currenshay, and Eric Shaw is Ja. Okay, Curha Ma, or yes, agus her 4 reel, egg own McGettigan, agus. Well, let's tell you, Kayadwide, Garon Conscian, Master Ulviana, agus a Vegnamore, Aaron T. Lena and Shaw, agus Negro Vinik of Vacantushin, Fernias Dungal, Torch, agus Nihiratishin, Yano Aku, own T. Lena. Actor and Shin, Fuin Shaston, agus look fekina, he had Greasy Mayal or Kivlinch, Holland Shin, Ak, Arishalla, Barna, Igiri, Idder, Nafernia, and Shaw, agus Bella Giri, and Ainun. Good shit in Yedin, the key hit. Bishop Gulsha, Glaham, and Shaw, Bay Dennis Reen, agus Shino Denin, a kind shelfa, agus Igiri, a Greasy, Chaktamah, agus and Grisha usage go flircha and Darnalia mas fedger. Agus and shin Robert O'Donnell agus a kainch and shin la marching of Béal. Agus and Carta Buish and Bronte watching. Agus actor a Harla and shin or Hulo number Tween Shaston. Bristier reached egg Leo McGalloon and Jack Freed, Max McGettigan, Appleday, a Hogail, Gilloon and Esh Fekala, the kid, couple of moments of Jarnett and Clahishaw. I was near Chin, Ulviana Hui, Aknershin, Kurhas, Jack Neil Francis of Wheel, Jack the Maharish Lesh. Okay, Splash, Janta Kamoy, and Chinig, McDear, Jack the Star Lesh Hien. Okay, Sasta, Leroy Jakara Maharish, Nuratha, and Dorshin Dritsta Orhu, Kilwer, a Shalav, Conaill. Ethan O'Donnell Nish. Gajian Land Tussie, then you the Conaill and Leroy. Gajian McGettigan, a Giri Ristella. Ah, Nasala, Hashbunch, Dun, Lan Cooley, August Shin Jantaga Fear, Wayeg, August Abel, the Dalawallaga, her, and Lan Cooley, and Cossentor of the Chaktas Jahar, August Boas, a crew daw, he and Hun, Puncha Ella, Amshu daw, he and August. Well, no O'Leary, Ranchira Day, Egrijim Shias, Ak, the Anskillig, Owen McGettigan, August Egg, Hashbunch, Niskilner, Fad, August Nahurlish, your father to Egg, Instant Care Lahancho. Precision, Toki and Chin, Ego Lynchy. Agus O'Donnell and Ish. O'Creadine, Agus Naskula O'Toma. O'Donnell, Ian and Yeri Shaw. Agus ever Hanish, Ignif Conall, a Handinya, or Khul and Dahida Kuagaku. Agus a Glushak Lakela, and Ian, group of wine, the Cousin Chiano. Jacker Galore, Bella Hagiri, Vishusius, and Land Tussie started Galore Stianchin, because Kaishi chacked on the Ruher Shock, chacked on a Lehej O'Donnell, chacked on Lar, Arish Della, Spas Fosco Chinchin, O'Donoghue, Janagamoy, Ignaskul, Ian O'Donnell, Alkanesh, Shin Lav, Ainta, Kurhestia, Hig Shimas O'Charkine, and Shin Gazay, Abel to Shellov, a Wincher Ash, Dunleaf, Conall, August Shin Maravi, and Kay Lahan Sean, Leaf Conall, and Cushions Janta Aquashoot, Ing Rupa, Mar Erin. Agus he the gobble killer, Hun Nabali, a Gridgem Agus, Bella Giri, Chact, Hun Tossi, Bishitin Sasta, Leshin Ericsson, Instant Care La, Martashi 3 Funchi egg, Hun Kira Funchi, Hun Tossi and Jaw, Igla Ham, Agus Nefernia, Golisha, Higna Shummer Festish, for Hun Sus,
Agus tá mé deanú near isce an ghlachúir board mar tan teas damata an seo an ainiúna í hen seo ar na Méilte. Sin martá sé glahama an seo níomh conla trí funte dhéag bealacha géirí ceir funte go te gíráis néomhreisiú don darna leach. Lína land thosaí aige agus seaartain ar léthróid seaartain brúisteach an seo agus iirecht aige agus níirecht sin churtha an trás ná ag dóna seaartain agus tús an éar seo tífa muid an dí agus siúd agus an cinn seo ard agus bhfuil sé crinn tá sé crinn na dearna muir agus churtha an trás ná an sin a gibhir a ná sin iirecht a thugáil. Ach, beidir iirecht an is teachtas te thuma gataigin agus níir sin crinn agus an trás ná agus an darna pointe fáis is teach go cáine leis an léthróid. Ach de sin is. Agus an dé seo tócaí ag níomh Conall an dé seo churtha isteach agus an trás ná agus ó máile teach frís go gasta ó máile goncar na pástaí agus ag tóirt fin dé seo is te leis agus ó máile churtha an trás ná aige. Churtha má go dtí Macdír ar a chetág agus críne hiag a slaachthúir ag Macdír agus churtha an trás ná ag an darna pointe fáite agus sin Magetaigin a gurí a rístala na sala haispunt don lehan coolaí agus de sin teanta go bhFear bhaithe agus ábalta dalabhla
Béal hangéirí ó chorcaí agus iad in dhéan seampaní gúnagáil dúnagáil agus sin Naomh Conall. Agus éad galiste hiag na seomar festis ag le hama an sin bhfuil Naomh Conall go mór an tosaí 3 fointe dhéag fáilte acu agus 4 fointe fáilte ag Béal hangéirí ach caiite chuir an Conaill an seo an rí ag séidirte hiag an Conaill an seo hiag loch mola dearag an seo ins na Méilte agus é bra láidir agus takeíag na gíthe an sin ins an céad le ag Naomh Conall ach bhí siad fíormhaid mar aonad agus fíormhaid mar aireann agus iad ag obair le chéile. Agus Santas a galore, Salar Hossin Mujin Clahajo, ever a 3J Agus Lake, near Hamaha in St. Clare Canishin, and near Ben Shirton, while near Hossishe and Claha, Ark and Shin, after wine Igla Hama Agus Fekamuch, ever the 3J Captain the Fernia Ben Shirton, which in Ye Chaktama, Dundarna Yahanjo, Agus Commission, Igimerch, Estinchin, the Béal Hagiri, Agus Master Santasa, Mar, Tashidi Ye, Agus and Taki Action the Ye, Instant Darnalia, Matashit Hun, and Barna Shaw, Agrijim. Agus Chonachar emerge an score and show. Logan Ukin a face a Conall Suler and show Ensign Darnalia. Agus Ben Sul Yar the Ye and then Yikina, Martashi Inta Hableta and Shin. Agus Inta comes a score no cool and Shin. So Kunyama Fanahanya and show in San Darnalia. Robbie O'Donnell and Ish, reached out Mon and the Fadaga Agus. Well, it's here near old Cartabui wine the Bruno Ega Ensign Kedla and Shaw and Shintoki Ig Máirtín ó Béal agus Clethe Bra Unrock Physical agus Foscocha Ensign Kedla Keno Dunin and Shin agus a Giri a Hoglaki a Spragu and Shaw Don Darnalia agus Will Ashiri on Will Béal Giri Abalta Anya Mugus and Corner a Hogai Lugus Shell of a Conaill reach there in Fia 3 Béal Fakai Lock Gira Huntus, Shelf and Shin Bunche, Ego Donal Larna Parka, Ak, Fekamuch reached Cossack Chak, the Stahan Shin, Hugus, Roy Bella, Giri Me Hasta, and Shin, Hugus No O'Leary, Gempier, Narrow Garby Janta, Ask Caston and Shin. Hugus Naomh Conall, Jerhinga Meshid, Sasta Galore, Ruddy, will you? There's a Leroy Jocko and Shaw, Martin Gleason Bra Ladger. Ach McDear, Chris Jahaga go Malia, Chark Free, Átha, O'Corcrine, Agus Patron Badger, a Vion in St. Gaeltachta Fekela reached, Yid, Kurama, Leshin Shelafat Hawker and Leroy, McDear reached, Ethan O'Donnell, Agus Exturu Cursi, Larna Park at Tashi Shoot, Liam Galaoon, a Hanagas Jahansen emerge, Jai Moment, Jarnach and Jen in St. Darna Lines and Gaeltachta. Fekla reached to St. Clair. O'Donnell reached. Agus O'Donnell reached the Chark Free, Agus Lewis Ega, Lesh and Emerge, Agus a Giri Funya for Lesh, Jackaty and Conaill. Anna Caution Shanta Gudunin and Shin, Agus Liam McAloon, Chark Free, Agus and Darnahur and St. Clair Shaw, Barry Kemna Toga Ega. Giri Badger and Ladruk Chinatega and Physical Action at the Ega Usage Ak. Barek Shelf, Toki Agus Kemna and Leroy Toki Ega. Ox Barsanish, Agus Olinchi, Chark Free and Lar. Costin Tornagus Faga and Shinnock. Dalawallach Janta Olinchi, Chark Free, Agus Rish Olinchi or Leroy Olinchi, Agus and Irak Shaw, Olinchi, Agus Curhas Ja, Agus and Chungshaw, Curha Harn Trasnan. Ego Linchi, Agus Tus Ínta and Shaw, Egadarnalia, Eg Buhli Corky, Ak. Skluka, Shik Tetchimamach, Fark and Shin. Agus Emery Me Hasta, Agus Karachner, Akela Tashit, Agus Daniela Shincha, Ghaorthaidh and Talu, Agus Shishin, Dona Sheridan, Agus Our Buraf and Shin, Dennis Reen, Mar, Tossiella, Teen the Commissach, Agus Nejarha Shin, Ag 5 minute kill and Shin in St. Lena Tossi, Na Ben, Agus Dona, Agus. Dona vi Fekala galore in St. Gaeltachta Agus and Funche is down here. Agus Béal Giri and Leroy Curtis Jahaga. 5 Grimega and Shin. Agus Robbie O'Donnell Tarn Shin. Holton Udurity Hega. Agus Birch is Castle. Agus Glackenship Birch and Amana Han Kosher of Ayogad. Agus in Virchin. Na Alton Agus in Shin Shimasutuma.
agus well mas rud é gur lu mention túsan darna leatha gur sé bra glán agus gotí seo na grú carta bu amháin brunta sin Bert Stevestí the second amháin agus iad tug amachchan sin de Alton agus an sin de Seamus O'Toole. Right leis an immert linn agus Níomh Conall gáil garage leis an kick amach an Shelf a Conaill. O'Donnell an sin. Jack Friedger is tá sé far commas a lár park a Ladrochtaide agus Uncan seo an ruúthar seo janta ag go dúirtaí Jack Friedger leis hían. Leo McGaloon, Trásna an sin agus fáitir áise go McGaloon agus abal de spás agus an sin Shelf Conaill in lábh amháin. Iirecht an seo éisialas deachan sin ó dúirtaí captain na Fernie agus Béal a gurí Jana go mói agus iadidir na barcaí níon sin agus faoi an sort agus Ancinal bhrúas tíon sin agus habalta an cin seo ebrú má sin deanta go mói agus faoi siú tóca hón ansaí a bhí a dhéanamhain sin ag Níomh Conall orthu. McGettigan agus spásin san lár a ríiste Jack Fried san óla léirí go dtí an lína land thosaí aige seirtan ag tiontu istea ar a cetág agus an cin seo curtha istea agus críbnithe go láidir ag ben seirtan thar an trástan agus spragan sin locht fécana an seo Béal a gurí agus beisiir gurí bhhad ní smóda sin eáil an seo an san darna leat. Seach buinte adrathú inis agus brú inis ar an Habalta dí le leis, deanta go mai acu. Jack Fried, Jerish McCavin McGettigan. Níomh Conall deanna go mói an get the shot an fág Shelf a Conaill má faoi antwór rú atá Cialan McGilla ach deanna sé go mói an éthróid a Conaill Sean O'Malley. Sláinú amach agus Bert sa tóir air. Go Béal. Brúg teachtas te ar bhhairtín an sin gáil an talú. Agus fáin an a hanagus te hefir a seach déag. Nenar do crochar an sin. Agus Máirtín an Béal an sin sínte agus é Ghaorthaidh ar an talú. Agus nuair tá sos agus brisú in san immertin seo deistigh de himróí de leor isce ghlacúir bord agus den tuisce sin agus na deisna sin de dhí mar tá teas ítach an seo aniu agus muid na Méilte. Bé trí cluthe agus beidir níos mó am breise de dhí má tá Fernie gáilthaigh an cluthe canis so is dóithe na Painneall an seo ríthhabhachta agus ben dá ar an náirdeala faúda sin má bhí an deisán fear anid a chóirteiste in san darna leat is cinnte go anhéise sin agus na cosa a hábhailt der ar chéile sunks grimman sin agus Ghaorthaidh san grimma chorás de bhhairtín agus é i gcéirí sin a lúbóma agus a híúma ar an talú inis. McDear abalta túsa chuir le cursaí a ríis agus buinteráis Béal a gurí inis agus iad grísaí éad tógaí agus seirt na fuair an chun dearna. Deanna go mói an mhaoi faoin seastainn sin agus abalta nascú ríis lena dheartha dóna. Dóna gurí an chun thosaí fáile má bhfuil garbí ar fáil agus níl. Agus Shelf Conaill acu agus deanta go mói brú ionta teachtas te agus dar ó Callahan a díla go mói leis Conard Béal na chúlann sin agus Efratha Hartar agus na hefrathe sin ag na gantathe gorma agus Níomh Conall dílail agus abalta an Conard sin a bhrisise síos agus ebrú má fríd na láha inis. An immert seo ag Níomh Conall ionta mói agus iad ionta clinical de réir a chéile agus an spás inis ag foscail suas agus Béal a gurí foscailte ar chúil agus Seamus a Corcrain ag Jack Fried an lár agus farbhí ionta feiceil in san céad le McGettigan ag trásnú a léthróid go dtí an tíbhheile an farc deis inis beidir fáinne cúil agus deis seo tógaí agus curtha char an trásnán ag Níomh Conall agus sár immert agus sár chóimmert adrathú ó McGettigan ag spréo an léthróid amach go dtí an tíbhheile an farc agus abalta na pócaí amsú agus Kevin McGettigan a bhíonn sin agus bumaid amháin Béal fáinne cúil ghlach sé. Cinniú go déirú sin a chur thar an trásnán agus an darna foiinte fáilte agasan den clé seo. Ó dunín
agus ó léir inis. Simul galore, Béal géirí tógan kick amach gairid sin. Agus géirí sealamh agus céad fan géad sealamh a Conaill. Ón kick amach líam ó credain. Ó Lynchie agus an pás seo chur amach go dtíon tíomh agus Sherton. Géirí balla hamsí fríd leis hí an Sherton. Ar an deasóg agus sin chur den fást agus is deach dí cool. Ag dóna Sherton agus cool hamsí heige. Agus, well, chur sé sin. Splankins san cluiche seo an seo agus an íoch sin ag teachtas te an cool baire chréid sé grú sé gal thar an trasna an chréid an lucht féchanna agus andanéile ar farc ach chana sé den fást agus chuaigh sé heiste go dtí an cool dóna Sherton leis an íoch sin agus tugann sé sin. Splank dócha sin is do bhéalach a géirí inis tin san darna leat den immer seo. Go dtí an fragra a bheits an inis, Naomh Conall. Well, momentum an sin ón kick amach agus Rudda déir baineistúirí ag zimreoí ar bí ionta táhaachta an céad scór eile amsú in iad an chúil chun leanúint leis an momentum sin agus sin tugar hiúla leis ag Béal géirí. Chruthrólann sí agus éonaíon carta buí sin a thógáil. Agus níos tá cuaig foiinte adrathú agus thugúla Ian Tarlu an seo agus an Grí agus Conaill mar atá an seo. Ach Naomh Conall is ar nonsaí agus Átha ó Béal. Átha ó dónal de brónar am Tráchtaire, Átha ó luthar ballahhain agus ballahalla agus é tarní Gearach an talú agus é tíomh stíad an wachsa a Ger Robbie O'Donnell agus Kek Pinochet bronta aige agus Átha O'Donnell ag Bruce Reid agus gan Ian Harris. Gur ó fáil deanta an sin agus Robbie O'Donnell Gearach a rag ro sé tíomh stíad an carnog. An is sé just Géirí cinse gur sin mar a bhí agus an kick agus sin anis ag Naomh Conall. Agus an cléthe seo ag luascú ballahhain agus ballahalla agus an cúil sin a bhí ag dóna Sherton. Agus anis an kick agus seo ag Naomh Conall. An splank dócha sin a bhí ag Béal géirí an jigla Naomh Conall sin a canú anis agus dearú chuirla sin. Sean O'Malley agus é inéad an darnú cail. O'Malley inis. O'Malley leis níoracht agus é crídnithe go sláchtúir ag Sean O'Malley steach dtí an chúil chuir sé an cúlbaire an balla contrailte darnú cail agus inis. An cuaig foiinte sin de bharna bhí adrathú fáscail sin inis go dtí ach buinte. Agus bei sin Jackar ar a Béal géirí sin ghlacúir board mar chréid siad agus chréid muidine go fáil gur ó deis acu agus inis an obair sin a rís le deanú acu. An féidir á fé anú, well, Chief Muidinis kick amach fada chur amach go dtí O'Donaí na Larna Parka. Dean sé anna iarach é Conaill tíomh stíad an farc. Agus Naomh Conall sin an é a winch. Agus Átha O'Donnell a bhí teach fríd agus an rúthar seo ó O'Donnell an láideach a teag a teach fríd cruthú an sort Faibanna an sin fáhanne Béal géirí. Léthróid churthas teagadtí an lína lán tosaí. Ag cheanta cin ar ríist, ag tiontú ar an cetág, géirí spás amsú agus beidir. Tuairt faoin íoracht ach tugann sé an léthróid ar hiúil. Cin mór fada churthas teachanis. Drón faranna a hanagus teach crochar agus nascúin sin le ó Lynchie. Ó Lynchie agus spás inis as scór ó Lynchie. Bhil sé abal de cool amsú an seo. An íoracht seo teachtas agus íoracht ríist agus é crít nuas teach. Agus an íoracht seo agus na muir gankar a chéile agus Naomh Conall gimpa orthu cinneú dhéanú an seo agus an sin fórí le deir siad ag dearú an sin an íoracht seo ón lína lán cool ó íliú ó Lynchie bhí ag teacht fríd agus é ag dearú gal amach ar fórí. Íoracht fáinne cool an sin a fear last second a bhí acu ach ag dearú Tangan siad amach agus gan a gaharbí ón gluiseach sin hantásaí. O'Donaí a ríist. Éigerí an léthróid a bhainte ríist agus a Larna Parka agus deanna go maiid tá sé ó McThomas agus brúach teachtas teachar deanta go maiid aige. Trasna na Parka tá sé géirí an léthróid a bhógu inis. Naomh Conall agus ahan daine tarní ar chúil inis acu.
agus tá méid deanna go sin mar a bheith san darna leachan seo. Agus a géiríonn spás a gridjim. Léithreaard teachtas te mar Thomasisiún tíomh muid an chas agus ceann sin brunta agus tucha ráist agus cosint fear waid deanta ag níomh Conall sin ón Léithreaard agus an darna ceann chuthas deach mar sin acu. An scarisiún tíomh lína an brúsús ar a Léithreaid inis. Agus níomh Conall gurí é brúma ach tá sin deanta go maiid tá sin comporta agus a handan acu an sin anú agus ompar amach inis. Magilla agus Abel den Léithreaid bhóga go dtí tíomhhead an farc inis. Te bhfuil ó Donal na muí in spás leis sin tíomh muid an ruthir seo agus an láideacht agus é brú fríide ríist eile. Agus é gnáscúr ríist agus ó máile farfúr chuúm cic Erica an sin dúirt an Léithreaid de ó Béal. Íochtar seo agus an Íocht seo teachtas te ó Marcus McAvid agus níor seo tiitimas te agus an culbair déala go maiid leis darnúcail agus an gríon scalawis teans na súla aige agus léis sin clún sin go maiid. Curthama faoin seasta is ag Béal an géirí cai sé é bhga go gasta mar níomh Conall tiitim siar na hefirthe inis mar Thomas a ríist. Spréthe go dtí bheile an farc agus an lean cúlaí ó danín. Danín a ghlacu ruthir amachas agus ó Callahan agus curthama ar a tíomh lína agus sin na cineál rudaí a íchanas teachar imróí agus go bé dóchas agus muine bhí acu imíonn sé ar a chalíonn rudaí mar sin ar a farc. Corcran agus ag deanna go maiid. Glór am ag go buail inis. Fear na féasailge. Agus McGarrigan agus ruthir íonta agus a handan dheothgan an Léithreaid ó níomh Conall agus chun siad luas leis agus mar dhéanann McDear leis níocht seo an cetág agus críochníthe. Thar an trás ná an ag McDear ag tiitim an talú ag abalta go fáid be cosacha leis teagháil dhéanana leis agus an scóir sin amsú dá híon. Níomh Conall inis agus na buntáistí seo láfa agus barna mar sin tá ag deanú inis go bheicemuid binte a úsa deacu agus imróí ag teachtas te agus nar tá trí beidir cluthe má hosta chóir. Beitte cilbh go leir sin aige. Ó Béal agus capúínta deanta agus siúd a lárna parc a fearmhaid. McDavid agus ag sleanú amachas an iireachtain sin ó túma ag gurí stop a chur leis. Níomh Conall inis údarasach ó hiú sealamh na Léithreaide. Martíar ríist. Líom galún. Cóimar sínta heidir níomh Conall seo McDear leis an iireacht seo teachtas te agus an ceann seo galamach agus ar fóríl ach de réir chéile níomh Conall ag léirú na skillna agus na habaltachtaí ar feadh atácu. Thomas sé teach tan tosaí agus a ríist Léithreaid curthas teaige I dráis an lína lean tosaíonn sin agus líam seirtan. Cúlaí inis ag bealacha géirí matá siad an teach ar áistin san cluthe seo. Agus Robbie O'Donnell rá lábhart thart ar a bhainneal an sin. Bealacha géirí go le rá leis. Íoch seo teachtas te níhiad go fáileach díoch an éis teachtas te mar Thomas leis an ceann seo leis an cetág agus sin scór gananta fáilte ag Diarmuid mar Thomas ar hiúil daithead beidir as na chúil balla hamháin bhí sé gankar agus an sin céadú eile thug sé faoin iireacht agus sin anna chulín agus anna faoin sé fáilte aige.
Agus Guinean Iris, Ashen attack Shasu, Suas, agus Appleton, agus a Giri, na Jeshni a Glaku, Matasha or file, agus Arwall, Tilcha Egga, Instant Clehe Shaw. That's the scorn to watch Egga. Glue shot the into home kick Mahan Shaw, Naomh Conall, agus Eric Torch Rain at them cool by Stephen Vicray. Brew, agus Pelagiri, Brew Suasanish. Naomh Conall, agus Eden last Saco here and get in, Leroja Huntu Hart, Masfager, agus Shin, Janta Aku, McThomas Sharish, agus McThomas Okrok, Funahony, McThomas Hagiri, Shaw Horace Jap, Janta Gamoy Bella Hagiri, agus Jack Friedenish, Olinshi. Gis Spas am Shunton Lar, agus Fall Janta, Muyin Chin, Nigafar Lar Park, agus Robbie O'Donnell Ra, agus and Shin. Naomh Conall Sans to galore to me Janu and Kixier Shin, Hodge the Vela Hiri Mar, Garosha the Janu, Damas Chesty and Shin. Shin and Scar, Chuck a Shin and Colia to Chacton Tivlina, Le Bruma, or Naomh Conall, agus Lehro Jocko. Like Thomas shook a Shin Creednihe, Gaslak Warega, Harishala Haran Trasnat. Far away to Glero, Canonock the Ween Chin. Dooley Corky, now McThomas. He's took us in Scotch on TV, Lena Conall, Agus Erikiri, Bruce Suisock, and Glue shocked. On kick him up. Agus Shin, Fear, Why, Agus, and co emerge Ian to Kevin McGettigan, and Gullis Jaggins, Was, Agus Stephen McCray, Agus Abelday Amshu, and Ish, Udurity, Jack on Tossy. Agus Rish McGettigan and skill agus an piece Emmerha we should on Slarney Mahas and Grammel via Chak to Sathairn. The Amagaloon agus Ladrock Dega Chak Fridge. Lehroj Toast Curheg Gaji Bell Nahul agus Bristol she is Jeshin Shaw on you cool change ma agus change is Jack agus Har and Trasnan and Shin Bomacho wine V in the Contor Chion Garo Naomh Conall Ye Chak Fridge agus Jesh Cool and Shin Ak Cretan Shin La Coolin agus Capu Winter and Shin Alarna Parka and Shin like a file Parka Shemus to Tuma go foil to him Chak Fridge reached McThomas and Ish Gaji and Conaill agus near shot touch him a bell cool agus here funny cool Egg Bella Giri Aksawa chest and Chin own cool by Stephen Vicray agus Dini Gimpy Aaron Ray Chor and Chin Grofal Janta Ak Naomh Conall agus and cool by Stephen Vicray he Jana Gamoy Han and Kunchin a Howard Sugaze Aaron Talu agus an Ish Aaron Talu to Ethan O'Donnell agus Sunk Fache against some Clagan agus Glacan Road Master Ladger Hana Dinny Kierna Her Huntalov Mar Dinny Kierna Knee Stoppin She agus Anna Ladger Dagason Eg Chak Huntossi Carter Bui agus Shin Tilchi Gamoy and Shin Eg Liam Sheraton as in Kevlin Shin agus and Bully Shin a Hodge the Ethan O'Donnell Road of Ace Martin O'Regain Ida Archela Faduda Bonastor Naomh Conall Na Emrory Veslan Ghaorthaidh agus Giri got Huntossi and Comórtas Peile Bishin Master Tawak the Daw O'Donnell agus na Corey George Goldche Rasher a one agus Uncle Shin agus Ladrock they get Chak Huntossi Janta Gamoy Gaji and Lina Land Tossi agus Gaji McGettigan agus in Kunshaw Curha is ja Egon McGettigan agus Coolin Ella Fwache Ega Aka reached Ethan O'Donnell like Chak Fridge Lehroj Ghaorthaidh is ja go home McGettigan agus Cretan Hick a slacked were Egan Land Tossi Har and Trasnan agus An get the Emerch Janta Ega Virchin agus Marvi much Kanchin Shin the Kennel Ruddy Garfeger Chunacher Emerch Átha Rahas Cornham Lena Emrory Gulama Ghaorthaidh Ensign Cade Clehan Shaw agus Keelan McGilla agus an Cuma Tashi Baka galore look at Muktan Farkan Shin Fadanish Galarna Parka agus Chagwa Leshna Casa Shin Ethan O'Donnell agus Crahro Lynchy agus a Verge in a Michael Hela
Béal géirí inis agus Ben Sherton an captain agus Tráchtaire an sin agus sin tugur ráist inis McGettigan. Teach am off region lár agus Ableton cun sin agus ligin leis an léthróid sula dana an teagháil is teach. Liam Galún agus an spás inis ag foscail agus na deisní inis atá underneath Conall Creedna go láidir in san cléithe seo me Galún agus tugann sé agus go cíalhar deanta aige go tugann sé den duine ceart in san áit ceart agus hiig sé go ró na cosantóirí sa bhallachar agus na a bhí an pásar fáil agus na a bhí an tosaí ar fáil simasú chorcrain chun an seileh ghlacu pás tugad den duine ceart in san áit ceart. Fáintinis agus deanta go maiid go linn sí an sin ón cic am fada. Mar Thomas agus rathai sé tá deanna fada leis an cinn seo. No, an sin léthráid agus sin an get a skill am Thomas Friedkin lár tá Thomas agus Abelda an cinn seo chuiriste agus ar a drothúir tinse ama agus rubbal leis dhéis agus ar fóraí le go rééissteile Thomas Chad Fried agus léir sé híon an skillata aige agus nábalteachta aige agus ag Chad Fried an lár leis híon an sin. Á go drothúir Dawson go dtí sé má agus ar fóraí. Connor is fada ó Darnochil. Agus festa pela an Jerry Shaachtain is seo ins na Méilte na Frinne Johnny Red an céirclathe eile an seo Park Galanta an muon sin. Agus Maria Giri pela emerge pel foscail jimmert seo ag foscail siús inis dóhfuil ha Giri agus golama agus an Conall agus Íochtar golama ar fóraí dóibh. Níl Conall inis agus iad cinse agus omlan cinse go mééis de goiste higann cluthe le canis agus iad go mar sin iad butchery na Gaeltachta agus Béal Howard agus an cluthe seo agus an cluthe sin be sé har a bheith mó níl Conall Giri agus iad nuachtar réime faoi lethar sa féil agus I barna straithan seo na ngáil. Si sinna Giri chur leis agus cóna glacu agus ancan ruúthar seo Fried an lár a gís an dólan a ríis agus an spás go foscail suas an láideach teige Chad Fried an lár léithróid tugad am McGettigan agus héige dearú an sin an láh agus cosint deanta ag John O'Donoghue chun stop a chur leis an íireach sin ach go ríis eile Ethan O'Donnell agus fearr le súla chuneal am áfal a chunne ag an codseile don Comórtas seo fearr bhí gimmert leis le fearna chundaí ach an is ins na Méilte agus ag gimmert Comórtas Peile na Gaeltachta agus muid buíoch go bhfuil Ableton is cilna aige Gael an seo in ús na Méilte. Rory Giri golar leis go gasta ach na fearrónir sí teachtas seo agus matír golamachan sin agus ag leis an bheith sásta agus leis an cluthe agus níreach segasan in san cluthe ceathrú ceanna seo Béal Giri go fáil I Giri créadnú go láidir in san cluthe seo mis féidir lá fólinn si agus anna cosint deanta ag níomh Conall chun éomhrú trasna na parca an sin agus bhfuil gúid deanna go mhaith. O'Donoghue agus níomh Conall inis a rééissteile glúiseach go mhaith le chéile cosint go mhaith mar ian agus breúir an léithróid ahan uair agus an léithróid ag Béal Giri ach tá spás agus second amháin bhí spás an dóibh ach sin triste agus triste go mhaith ag níomh Conall agus an cosint sin agus an dlú cosint sin atá dhéanamh acu ag deanú tuirimh a dóibh agus iad Abelta an léithróid a hontu hart. Inis iad ar an réhansaí. Spás foscail suamh Chad Fried ó Corcrain agus ceann tóiste agus I Giri ceann seo a thuais leis an gaí a churthama agus ar fóraíl ag Seamus ó Corcrain ach sin an dúchleán a bheith an den na Frinne ag Giri níomh Conall a bhreisiú síos agus
an cóimirt agus an cóchosn sin a dhéanann siad tá sé deachar sin a bhla. Ó Dunín agus ó linn sin is agus Béal a géirí cúla amsú mas féidir dhéana ó Dunín ag teag frí deach a rééis anc na éibrithe agus cóimirt a deanta Naomh Conall an stoppa chur chun féidir stoppa chur le McThomas is féidir agus an brú teachtaiste ar an léithreáid agus chuann sé McThomas duine iarach sin agus chun sin amach agus ar fóríl. Naomh Conall be sé deachar tá méid deanú iad san bhfuil in san compórtas seo. Be sé búil sin ar aon san cluthe le ceannis ag leabhar Béal a géirí agus díaltais fáte acu inniu margheallar sin anchar sin mar chapú ar na parca fáte sin na céan ó Dunín fáirtha ionta cumas a hinsan air. Ó linn sin is léithreid curthas teaige Conall agus buinte sin ag an lean culaí ó Dunín ar ais go dtí seirtan na críicnú an iarach seo thar an trasnáin agus deanta go mó ag ben seirtan an capú sin a lárna parca ó chian ó Dunín fear a thóg an córn an narí in gáilmh na nite mór agus an comórtas ar Tráchtaire le Naomh Anna an sin ag dearú a chumas mar imróir agus ón cic is an abal gáil agus solta winchas an codead an dearú seachtain an seo agus muid na rása agus na himachtaí le tá sacrathe mar chud de Comórtas Peile na Gaeltachta. Naomh Conall go fáil ar an léithreáid coppla bumte fága in san darna leathan seo Robbie O'Donnell le ganca ar an uairteoir ach a réist fríd an ár Údúirtaí ag teag fríd an ár deanta go mó aige agus spás fáscail sa siúr fáscail siúr ag Leo Dunphy leis an iarach seo agus cúlín agus é an leis híon gan íon duine feicú suas ach an léithreáid a bhíos deaige bhí golóir ama aige agus golóir spás aige an chun sin a chu thar an trasna. Chun gasta agus tógaí ach aspa chruinne leis agus amá ar an tíomhlín sin a deis eile Naomh Conall. Is go fada leis agus ní go rá bhaine go bheith muid sin ach bontáistí agus an spás fáscailte ó Dunín an sin ag go fáile gobar agus a géirí an léithreáid a feicú suas ó luasa plagan an áide aige ach éibrithe inis ag Naomh Conall trasna de head a cuaig be sé géirí seo críicnú gan scóin eile legan mas féidir an cála sin a teachtaiste ó ón McGettigan Conall ríis go dtí imol na carnóga agus lá a ionta fáte an sin ag go fáil ár parc ó túma leis nach tá sé ríist in san Conaill ó túma inis tá sé teachta má leis ach tá imrúir fáil agus O'Donoghue an duine sin O'Donoghue leis an iarach seo agus an conseo galamá ar chlé agus ar fóríl ó John O'Donoghue agus le sin Robbie O'Donnell ag séidiú na fadóga an sin lenará go bhfuil golóir teanta ag Naomh Conall an seo in san cluthe ceathrú ceanna seo a chéanana ní ag fáte acu a chéanana ní ag Béal a géirí be siad sin na gáil na solta winch as an codead den dearú seachtain seo in na Méilte Naomh Conall ag tóirt freagra agus ag tóirt raú dahan den eile go bhfuil siad an seo agus de riire faoin comórtas seo a rístam líana agus go siad géirí gáil an tosaí chun é winch aonta láidir in san chéad le takeíocht na gríthe agus Íochtar agus struchtútha comasa agus údarasa ar fad in san darna leis an cluthe seo a chríicnú agus iad a chríicnú go láidir ag go dearú Naomh Conall a gáil an tosaí go dtí na cluichí le ceannis agus be sé deachar iad a stoppa. Lína lean tosaí aige agus seirtain ar an léithreáid seirtain brúas deachan seo agus iarach aige agus an iarach sin churtha thar an trasná ag dóna seirtain agus
tús an éar seo tí fan muid an dí agus siúd agus an cún seo ard agus bhfuil sé crin tá sé crin na dearna muir agus chu thar an trasna an sin na gifir a canna sin ireachta thugáil ach beidir ireachta inis teachtas te thu magataigin agus an éar sin crin agus thar an trasna agus an darna pointe fáis is teach go cáine leis an léirthid ach de sin is agus an de seo tócaí ag Naomh Conall an de seo chutha deach agus thar an trasna agus ó máile teach frís go gasta ó máile Guncar na pástaí agus ag tóirt fin de seo is de leis agus ó máile chutha thar an trasna ag chutha má go dtí Macdír ireachtág agus críne hic a slachtmhór ag Macdír agus chutha thar an trasna ag an darna pointe fáte agus sin magataigin na gurí a rístala na sala haispunt don lehan cúlaí agus de sin deanta go bhFear bhaid agus ábalta dalhálach deanta ag ólinn si ag teach fríd agus rís ó linsi ar léthráid ó linsi agus an iarach seo ó linsi agus chutha is deach agus an lína lean thosaí aige seirtan ag tiontu is deach ireachtág agus an cún seo chutha is deach agus crídnithe go láidir ag ben seirta magataigin ag trasnú léthráid go dtí an tíbhela den farc Jesin is beidir fáinne cool agus de seo tógaí agus chutha thar an trasna ag Naomh Conall agus bheige agus seirtan gurí ballaham si fríd leis hí an seirtan ar an deasóg agus sin chutha den fást agus is deach go dtí cool ag dóna seirtan agus cool ó máile inis ó máile leis níoracht agus ag crídnithe go slachtmhór ag sean ó máile iarach seo teachtas te níhireach go fáileach iarach inis teachtas te mag Thomas leis an cún seo leis an citág agus sin scór gananta fáilte ag tóiste chutha ag go dtí Béal na chúil agus briste sios deis an seo fáinne cúlach téinte má agus téinte is deach agus thar an Naomh Conall crídnú go láidir an san cléithe seo me go leún agus tugann sé agus go cíalhhar deanta aige go tugann sé den duine ceart in san áit ríidir láir deanta go mbeidh aige agus spás foscail sa siúr foscail siús ag líú donfaí leis an iarach seo agus coolín agus é an leis híon gan íon duine